lang berkite yale kai kibana kashnong sota Republic District kilala ibani Asian benta ka 6 annual Nations Marshall Camp Arachar South to Kanoba Guwahati kablalong jong mentau benai kebelasang nadu kar punya tere kementra Arachar Artsau akra henin kamit kelawan pai shalayeng arangkat kanam jing job hadu kadwengut kenong yale kai kila yale Asian benta akate kejing yale kai ber kebasang kanan kalong bar kadwengut kenong Asian benta jong kate kenon kila yo ra ya kanam gold medalist baro kite ki khna la ai jing hikai pentebet dauba Thomas Rong Thalu ubri master trainer jong kite ki khna nakaliang jong ki kila ai kubai terpang yau MLA kanopo constituency ba Meral Bonson yo ka jingkloi jong yo ban ai jing rap ka ko yalai ke shen benta jong ki sha kano ba hati kila pen pauru ka jing sungu ya ka sang HYC and circle bakala kloi ban ya singran ye ki na du colgate hadu bikin da poi cha shnong jong ki nakaliang ke seng dong kini shnong sotat bat kinong shnong shnong kila penyang burom ya kita ikan hun ya ke jengwan pai jongki da ke jengjot ke jengwan ra burom ya ke shnong ke thau ke jongki kila penlong ya ke program penyang burom ya kine kinong job hapo ke dorbar hol shnong sotat haka jengedon lang u president ke seng HYC umdan circle u vice president ke seng HYC ribhoy lambat kiwe ki de khot ke seng kilia don lang urong ba shnong lambat kilong kimi kilong kpa kon sembla jong kane ke shnong Balangop hamtam hagi jidi penguat. Dan mengkong de drop kekiat di kalai bagi mobile. Di kita gede kibab si pengop hamtam hagi ini pi hamtam pi kena kibadang lekai kibadang dan kiu sejirong. Be piru hamtam pi dei bendang kita kami sim mensyariat elade halade ban nom kiar lagi te ki jidi penguat hamtam ya ka dan penjat ya kamet ka phat pi kumjor ilang salang. Dia akan kuih pi lebewe dan darang tips ni Dodang burom hayi ngasem me ipa jing pi mar pi ora kanam burom hasro kha ji pi lemba sistem ji me ipa ji pi de lemba ji mener gidang dan don dengan langsung kai ber ki gi bayi ngasem ni pi gi ong gi ipa ya pi berlek da garam da kasya isim da garam da kasya diang ram ban le kai pi service ji goti dia kata kenong pha me ipa ji pi ila sistem da benta ga ji pi iro ya hayi ngasem me ipa ji pi to kong siniran kamtam hayi ngasem Namta kano kano kaba ime ipa jipila ni kipa yung asam kipa. Dami kapor nasib na ikublero ya girum ba sidang kiskip sidang girum ba ime kuwe kibadan ha kani kapor. Jindan tipi ka jingle tipi ka kani rumit ru kaba